Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran tentang soal sebab kiarimayan suprametaru sebagai pusarabun bisa beritahu sampai Ramadan kapan. Benda nama Tuhan Rotano benda mapamami bisa pesa Ramadan yang memperbaiki kita. Usamanya na tiada bawa bisa pesa turun. Oke, nasusah boleh tertanung na desa bisa. Madakal pemalakuan ayatanu, maginaw ayatanu, tapi yang menarik Allah. Bisa juga pagulutan oleh pusat Ramadan, mengiman tua Ramadan. Yaitu penalaman tentang Rasulullah. Jadi sampai tahun sampai Ramadan, nama PPA ginawa tanong, ang gusto mga pamilya okay na gusto sunod sampai sa Ramadan. Kaganayon na isa malay akin sampai tanong si na sukugamal na mugano Allah Ta'ala sa oras amin po na malamari ang magamal sampai Ramadan. Musulang bukumurtan. Ikadua, hikmah si na so malatay galok na uga mga pamimikiran makapiti ang galbog sa mati. O di na makapanagdang galbog sumimba si Allah. Sabab sa manusia na wala niya at pwede sulta niya. At matutao, tigilayin na limbaran siya. Ugayin na niya kita na malay para teresikta. Iti sabab, sa kinisa pa ito sa naulalulan, na tanto mala alimurtan mo. Iman to na ayaw kong silta no, so madadalong mga kalbihan si Sadiga Ramata. Tunay madadalong mo mga kalbihan, yung kakalbihan na yun ko'y tingnan mo, madadal mo ng mga kabaraka, madadal mo ng mga kamapian, at ikaw ito kumapya mga lanulan. Ang lertan ni Trilaw Alma. Ngayon, na within 30 minutes na nabasal ka. Di iso salatut tasbiyah. Na ipagluwar ka no, so pinaka-short yan. Ito di pala kasangaya sa seminar ka no. Naya ko ka nung batiyan so katuro na di tiyang isa na niya na kapsimbi mitan no. Ay madak na yung disimbi yang na anay ko maguman no, nagkabuli, pita. So, ay man yan. Nadil nga kaya kinisura niya no. Naya ko ka nung batiyan na no din ipugulala. Kaya po na lagyan ko ito suba pa yan so Al-Abbas na nanibita ay Rasul at iyan na bakos pa kumunggawa sa Simba at iyan manan may kong gulaw lang ka na dig na tulad mo kudusan pa niyaw na usumyaw rin guan dera usubabu in piki baba sa piradati baba may ito sa malalusa minipayag sa inisulam
Napala paglutuay prilaw Allah. Itu isaratian ko bakayan. Allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu al-Abbas radhiyallahu anhu. Ini pangda Rasul sallallahu alaihi wasallam kebapayan nasu Abbas. Pitru yan hai bapa bagus kadi bagus kadi kebuki udi nan bukan apa ska atigen manai sa punggulaw lang ka ungulaw lang ka na iprilat ko Allah ta'ala salam o miyaw na uso miyawri alusan ka uso andala uso bubu alusan ka uso piti baba ka uso dapati baba uso mayit wa uso malalusan uso ini payag uso ini sunnah lusan na palahakad ni prilaw Allah natigin ako ay natigin ikaritambo natigin an tusalli arba raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatul kitab was surah so kapsimbayang ka sa patkarakaat ito simbayang ka tigin sa patkarakaat nang betian ka umalis sa karakaat so fatiha busuk buka sa surah ito pamanapian ito na di siya buka surah na matapat karakaat na yapunan yan na fatiha datar no makasakab ka tigin فإذا فرغت من القراءة في ركعة في أول ركعة فقلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة أمين تيجين كما قصدك سفاتحة ما قصدك تيجين سفاتحة أبوس وسورة نا Betian katiyan o pagani rakaat tumitin sama to ya pasal ka sa Fatiha agu susura na itulundog ko na tiyan ang betian ka tumitin ko nakapundro ko ora so betian ka tiyan na tumitin ko subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sa 15 sa pulau ini. Harus ada tu. Yang berarti asal Fatihah, yang asal buka. Apa yang boleh sah buka na? Wala asri, udina, walu, udina saja kubel pasura. Nama pasal kasusura ada kapun ruku atau mitin dikepen nam berarti kasus subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama asal pulau 5. ثم تركع فتقولها أوريان يان نرمقك نبتيان قوتو وتجين وأنت راكع 10 سقطك يا ركوك مبتيان سبحان ربي العظيم سما قتلو نبتيان قادم قوتو سسقلو قوتو سقلو ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 Korean yang naipuro katigyan ng lungka akong bas naipuro ko na butian ka manuto sa makasapulo manan na makagilaw ka niya Allah uliman hamida subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar na Korean katigyan ثم تهوي ساجدا فتقولها 10 Urian na tigian na mga limbugan karo sa sumujud ka na betian kap manuto sa 10 ko sujud ka ثم ترفع راسك من السجود فتقولها 10 Urian yan na magbubuhat ka ko sujud na maguntud ka na betian kap man sa 10 fadhalika sama itu na pihak yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tiga fadhalika 75 marratan fi kulli rak'ah sama na tiga
na ayaw kadaklanan lamon na 70 agul 5 makasuwi umani sa karakat na unggulaw lang kami tatingin ko karakat adiyo mo dapat karakat na duwis dudu tuwi salam sa dudu karakat na isa salam makadua masila sama itu na umani sa karakat na 70 agul 5 تفعل ذلك 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة وتيان وبنك كبكة أمام قلولا كنان ومن مكت مقايسة من مكت مقايسة وتيرو بنك كبكة نقولولا قوتو وين وتيرو بنك كبكة فإن لم تفعل ففي كل جمعة نبي يبوء على جمعة وأنا ما أقول ما تنا تنا الجمعة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة نبي تكرر نبي مقايس أسولا وإن لم تفعل ففي كل سنة مرة نبي تكرر نبي مقايس أسرقه ترى فإن لم تفعل ففي عمرك مرة نبي تكرر نبي مقايس أسرقه katatabu ko sa dunia. Kasi nakamanggulo pulos. Niya kasi sa ato ko sa dunia, nakasama manggulo ba? Sa manaya na puno-puno kami nutos na niya. Na din mambu, amiya ko rin so ginawa nga dapat ako kukunin yung buhat ay inaka. Niya kabipiyan na, takbir ka na. Dapat ako naman makapila. Takbir ka nung baro mana? Nakapita ka nung gain na advance. Ayaw ko na susubo. So, igira niya ka nung tanong sa ikapipiya ginawa tanong na kunin tanong sa Allah sa mga sahaba na igira niya kataling masuli mo kira ng Allah na tumakbir sila na makulik ng mga panahon sa mga nila. So, yaman na ini na isa na ini pakapya ginawa tanong ini sampai ako tanong buta isa ko wasiat ko Rasulullah ipagkudo mga dusa tanong sama sa liga dusa nila dusa tanong na ay karunay na nagpapaluapan ng opisina nagkasumuan ng opisina mamagawag tanong bada sa dusa tanong siya kusungay sa langit. Nayakap pa kasampai o paluwakta sa langit, nagula lang sa kamas. So ayaw na niyan na imanto na ketukuan to imanto at naman ay kapangado mga bisata no? Nagula naman ay kapangasunta na kusuga. Mabit na sa sistem tanong, kaya Alim, ito pa kaya pero maning auto. Ilan mo pisya? Ito, baju itu sarap ko. Alim, request na kapirumanan nuto. Ito tagtintayin sa kurang sa 10 niya ko na. Kurang sa 10 ang talas na sujud. Kurang sa 10 tu ada tanam 11 ka sujud. Emana niyan na 10 agul 5 hitungan niyo ngayon. 10 agul 5 sipo before roko. Datang pun roko na 10 agul 5. Romeo ko tano na 10. Na piraw to 25. Minggu tano na 10. Yung baluya 35. Romeo Cotano nasa 10. 45. Mimbo Tano Amonto Teno nasa 10. 55. Romeo Cota Rosmi Tano Perumahan nasa 10. 55. 65. Mimbo Tano na dikapasin penik. Dikapasin na tindag na pagod karusal ko.
Pagut sujud, roko julos, mabuntut kada. Tumanina kada. Pamana makapungaw ikadwa sujud, tadi kan diritsu. Na untuk kada na bati akan 10 no kabuntut kada. Kabutin. Sama nung na 75 lang. Gusto to yator ni, kada di batan kailangan ma-accurate to. Kailangan na di kalawan di kalibatan. Sa pulau 5, Korean o Fatihah susura. Sa pulau ko roko. Sa pulau ko kapagbuat sa roko. Sa pulau man sa sujud. Sa pulau ko kauntod. Sa pulau ko sujud ay kadua. Sa pulau mga kauntod ng kamupalit. 70 ako. Lima. Naisama ako. Mapiyad na na. So ayah niya ka puro ko oras at sembilan sa tasbih na sisang kay aramatan. Ang tapito rasula bapa kang nautugang ka na naman makita na sisis ka niyan sa langit o dunia. Niligaran lagi sa gawi na Allah na turun sa langit at sa dunia na pinanalawantan niya. Hey mga ulit na kung na antar kano'y pumangli sa rila kaprilada. Antar kano'y pumangli sa tabang at tabang anak. Iti sabab, rumah ya'y puntag sa magkakaligan na gawin. Na puntag. Ito na punos na ito, punos. Oh. Kapakaya kaya kayong datahajud. Datar wasu tahajud na ditulak, dia mana atas dia na datar spesial. Kaya mana niya, nakagaya so mga nabalang magkakaya, kaya so mga pagpanadilawas na ginakuan na mapanagtiranan, malu sila magkapasangan, nagiti sabab so tahajud na ayak kalili dimitan di mengkulau na. Ito dia kau yang dimitan. So tasbih na kesalahan kalau begitu saya sebab saya mati. Kau tu. Kepada before, kepada after. Boleh lewat yang after. After ni apa? Tahajud ke? Na puluh lalu pas tasbih. Sibuk ko ana sibuk sa tagagawin mapi. Sa tagagawin. Tatabi ninyo aso naman mapandasing ba na sibuk gawin. Udah taruh di yoban asulo yang sudah na kaya sawalan ko mga ulama andi niyo na sa nalin na aya kaya nagkiran na niyo na din suguruwi na uso do. Hindi sa makaturo sa Quran o ja'alna al-layla wan-nahar uman turun wa na pakauna niya so lay suguruwi nagu lamo na mapandasiba na si papantang kuluwi kapag sabab sa suguruwi na rumah konsul niya watan rusul karnatan na sumsukap turun wala sa kaya dunia lagi to dunia na kuguwi ko na sumsulay na itong qadr dito mga guwi o sarabong na kuguwi ko na sabab san na mapundan o pagkanayon kalapihan ng karamatan at ikatuon ko mga abdolaran na ini turun sa Quran. Ini pawata sa Quran. Minipantal sa tiapa kauma o Jibrail sampai dunia. Amyaw man yan sa Rasul isang katapalaw at betul sa Jabal Nur na adna liamon at betul sa Hira na kumakad ng surasul at kumpuro niyan sa tugal niyan di man ay katunan niyan po tugal niyan. Hindi man yung ito sabab, inuto kumpuro kanyan, nakagaya sabab sa miyati, apagalitan ng orasul at gusto Isa na niya nalagin suta na di ko ito nitito agama. Kasi sa Makkah na aya barahalasan na sobra sa 300 dulun din ang Kaaba.
Ugay na deliver nilang sa simbahan. 10 oras. O 10 oras na surasul na miyawa, inawa niya na Makkah, sabab sa palay-palay ng sutaw. Palay simbo sa barahala sutaw. Na sumabubay kiran, na hindi man nila sumabubay kiran, kasumuso ka karumay, na labi sa pulo susunso, kada kalau kita aku karumay, ya kada kalau na paling marsik. Ibarat ko ako rumay, ay ako pangarububay na mitere sila na gusto na tarihan na mga. Tingin na ba na bubay na pangaruma ako na pangaruma mo gusto bubayan. Nalit na kang betala. Kaya marana ni mato na ituturo na ang partira. Na manatarapan mo to, na ayaran mo okay. Uli na niya ako masumama, at pangaruma, na pangaruma mo gusto isa kasiringan, na papandil suwalay umubay at na pangarumano nagtitido sa mga mama na saan sa liul matay malang pagkira na ang pangarum oto sama nito panen marata okay uli na sa mama na pira kataw mama na karumay sa kataw mubay nasa ami kung buhat ang tagubay nasa suwanian sa buntal suwatayan na ayun niyan mitatar sa karumay. So niya kadang-kadang naukit na inaman mo Rasulullah butay nga ini kamu mujin ng taulaw-law madaklatang na yuti butuin sa jahiliyah yuti masa akayuranti yuti masa marsi ka masa na so Rasul na pendisusa mo tapalaw Panginoon niya nantay titu niya ko nakita mo surupa Panginoon niya ni antay titu kaya patut sa simbahan na ayaw dito ko niyan na niya katali mo ng putapaan mo Allah ini beliau niya na mata niya na taman sa langit na makadukuruso ka po niya lagi mo ba dito sa Jibril na dia ko to niya sa Rasul na niya nagumingaw sa Jibril iqra bismi rabbikal ladhi khalaq na dia ko to iqra mana ba dia mana gitu ni pagang-paganya ayat sa Quran amin tadi sampai dunia apa pantangan ulan-ulan Ramadan na ayat karina sa diyan na Quran nasi itu Ramadan nasi ko ayat ikamagatu sa 25 surah Al-Baqarah apitu Allah taala sa Quran شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Suatian bulan Ramadan na ron ini turun sa Quran at Quran kumang manusia. Alto. So yan na miyata pada sa Ramadan na din na magpakasangka kung tamang sa kabag kita po dunia ron ini turun sa Quran. Yang kedua, pada dalam sajian gaya Ramadan, ini sudah setahu Allah Taala, ini sudah kasakaw niya sajian gaya bubarakat maulanunan. Ron, ini pantag Allah sa sajian gaya Ramadan, api yang kilakaan Allah suwalu, api itu surga. Allahu Akbar. Pamana Aron din ang putuwa kabarakat ang kaya lalulan. Aron ini pantag Allah, siyempre sa mga malaikat, pero kainin suwalo pinto surga. Tama sa 5 kabukata. Na kapin yung sa pinto neraka. Tama sa 5 kabukasata. Kama na di nga saulan. Na pamatungan niyo sa mga sepa. Kasama ito, natalo ito. Palakaan sa mga pinto surga, sana nahikal sa mga pinto yan. Allahu Akbar. So, tibo iba sa so patay saya na surga. Dabla naman po, asara barama. Asara barama, na po, inot ni makasurga sa tao, kaya kasunditan niya na dilinaw niya. At yung aramatan nalakaan sa mga pinto surga na upunggon, mabalit. Ako pagaman na pag-isurat ko Allah Ta'ala pagkasulog ka ko wala pinto surga. Uwi na sana mga ba na at na espesyal initin na Rasul at parapan.
So kung makasurga, nandiyan ka sisibay sa mga kaitawiran, mga tabang, mga pito yan, ugay na nagpakasurga sa sunod niya ko. Na iniso ko rason ang tawag ko, at iginagito sa mga bayi, asinya tiran sa kandita riran, kaurat riran, na sinya tiran sa sabi riran, na inigunalan niran sa kuwasa riran, na pera tiran sa karumairan, na siram na sa sundan niran kuwalo kapito surga. So, naman, hindi mapuro magpakasurga, kasi na sundan ka, maka, walo kapito yan. Na, ang tunay ni, ikalbuto, kakaldihan ng karamatan. Ulan lang, aron may pantagapinan kaan sa pito surga, nalikban sa mga pito ulaka, na piyamatong sa mga sepa.